Oda so tifie ho. Ya to afiri ho sese ya di ayi. Keviat ma me ne tini so dia twande kakra na afi yento aso Keviat mpacho oba na afi ono suna ne kraba no kakra ne na to ankomo so Keviat yanko de gon ye kodwa so dia na me kai o se Nesben sunsunro na me kanfo dia ma tiefo adofo nyina sunsunro etoba timu nkwa dia mesro Nesben sunsunro na me kanfo dia ma sanso na mesro Nesben sunsunro no ebowura ni padua ni mu a onan sore no sunsunro apem kra na oni padua ni mu a na wo nyina wa onase ahye mesro NS chemist wonsa no aduru nya bi nonom na wonso so sunsunro edu nya mesro sunsunro me andareti wo mo mba ni padua ni ma be etimi se wani eja wani fra etimi sewo yema ade nyina na abokwan ama yade ahodo na ebagi hini woni padua ntimi sewo nya sunsunro na nonom na Nesben sunsunro na mekanfo dia enye ma mofra mu nimfinhia mienu nonom bi na sunsunro nyina ase entimi entu emfama sanso ena na Cap Pharmaceuticals omonso so ede Nakiman capsules abedwa so wonya bi nonom amenu abema miagasa masoma hwe magya tumi se nyame ye duro metwan prusi nya bi nonom na menu abema enu akagirem bema untimi sho banyinse unya Nakiman enonoma wankasa uhunsuo no afei unkwamo ano ebegina brane na afei etimi asho ba ne nyinse mini aba wonso so uhia Nakiwoman unya bi enonoma nsabuo mu ha nyina asie betu sanso so ena wankasa ebema nkate de no aben na chese low libido obu ana tenka na kwahye chiri mini aba unya Nakiwoman na ononoma enema betoto na kwam edi amount sanso ena Nakapin eno so unya nonoma say blood pressure anase moja no enia frisani ye edemawa ni nyina no eto betimi etwa edi ama sanso ena na beta so diabetes onokura na woni ho na okwa dwa ni kunu na wo nte ni kunu na nka hwe na me pata wo mo me se wo nja ni kunu na nka hwe me suma nka hwe nte o maame nkwara mu maame ne sika mbaye no na nkwara mu dimrika se no o maame kwan so abo o mama ne yese me ba na abo o monua no nte maame ne baaya no wa mbusa na odidi matem wase me yakwasia me yakwankwansa wane mene mikunu nyina ya yakwankwansa o fie ho ya di ho kwankwansa ya ti fie ho no o mo ho nto me mba bo ne ba te wakasa no manka hwe na ya twaso abe 3 days na fie wura ne frikomase baaye te fie wura ne frikomase baaye na ofra ni kunu no odem ho na omo wodem ho mo kasa nti omo kasa wiye ya na ni kunu no wura edem ho oto ana yire so na wane ne yire kasa nti ne yire pie ya no na wasase didi matam manka kwankwansafo fie wura ne baaye no omo abo fie wura na man yese mi kunu wiya no kokko nti kwankwansafo wo amina wo ya kwankwansa wona obo fie wura ne mane ada na ya nyina te fie ha na o ma nka se fie wura na nka se o ma wuya no kokko ti fie ho ibo tinko bi ahu o ba so na obi di pia gina wo so nani na wusu wati nya dia bewu obo dia design adi be design adi afi David afi mai busumi nsia ba ada so tifie ho ya to afiri ho sese ya ti ayi Keviat ma me ne tini so dia twande kakra na afi yento aso Keviat mpacho oba na afi ono suna ne kraba no kakra ne na twankomo so Keviat yanko de gon ye kodwa so dia na me kai o se Nesben sunsunro na me kanfo dia ma tiefo adofo nyina sunsunro etoba timu nkwa dia mesro Nesben sunsunro na me kanfo dia ma sanso na mesro Nesben sunsunro no ebowura ni padua ni mu a onan sore no sunsunro apem kra no edem ho oto ana yire so na wane ne yire kasa nte ne yire pie ya no na wasase didi matam manka kwankwansafo fie wura ne baaye no
omo abo fie wura na man ye se mi kuno we ya no koko nti kwankwansa fo wo amina we ya kwankwansa wo na obo fie wura na man ye ada na ya nyina te fie ha na oma nka se fie wura na nka se oma we ya no koko ni kuno no kwana wa busano na me se fie wura na abo na bo man ye se me na me se ukunu na we ya ne koko ana na me bo wura fie wura ne dem ho obusa fie wura no fie wura ne da sam na wo kan kira sister no kunu na fie wura ne se sam we nyama sam wane ni kunu ne sam wa hu asam obusa ni kunu na oba no dendendendende ono na anim no kromfo na wo busa nyama sam kura mempia me ba bi ni kotana nti sister na didi matema na wo se ai me na me kan na me ya akwara esore ye no me soma nkofa obi di a me fa obi di a me wiya obi di a e dia nsuo aye atoa nyama ne antoa wasabo nsuo bidin me nim sa nsuo ni din nsuo mensa na obo media na me fra fie wura ne bona mane na fie wura ne se ai we dia duabo we dia duabo hunu anya me hwe nti menya botra anya me hwe duabo we dia anya me hwe wabo dua gunu so omwa na mofa ne nkoko no we no nkoko no nti ade a chen ye no wasan sore asa didi matama san bodua akan ho asam na no mo di fie ba ko na mo mami nu kokun tokwa na mo koji ntokwa no fa ye pacha mo twa bo mo ho a pacha ifira ba ne ho akọ katire no pacha ma kantira mo na ka che ifira wan sesi asam no wa fra na busa no na wa se ai nti ai adia kakra bi a na omosi ni kunu na efa ni kunu na we ono nkwa na atefie ho anya ono nkwa na nkoko ta yira ofie ho akoko ta yira pa nkoko yira pa e ofie ho na hwan na ewi akoko na ni kunu meri amintimi nkire se na hwan na ewi akoko na ofie ho fie wura ne se ni kunu na ewia no koko no sa o se bibia mo se ni kunu na ewia bibia ni kunu na ewia ne sa no kan ono no dia wade se ya ho wade se me na me ka se o mo na mo wi akoko no o se ni kunu na ewia akoko nti se ofiri nkola brem se unwi ade da enzo nyaw to ofri anto nyama adena ya anto anya to ate ofri anto nyama na ofri nzo mienu kan ho enzo nim nzo no sa nsuo no menimbo na ode bo odua ono nzo ede ni waya santini na ba sa firu anya ho bibia o mara na ne dua no fie wura ne se dua na antimi nya me hwe enzo ofri o mafra bi wo wi ade da odo nsa ka obi ade da jina nsu na nya no yasa se ube betima wia nkwan na muwe ase betima wia nkwan mu na mawe nse de a o wia de o bokro no da ntina nsu na nya no pacha ojiri se nsu na nya ana o yare nsu na nya me yare aduna do mintiminda obesu na oje jina nsu nse o dware nsu na oje jina nsu ya obi de pia be jina nsu ibo tinko bi ehu obesu na obi de pia jina nsu nani na usu wate nya dia bewo obodu design adi bezain adi afi davi afi mai busumi nsia ba oda so tifie ho ya tu afiri ho sese ya ti ai Keviat mamene tini zodi atwande kakra na afi yanto aso Keviat mpacho oba na afi ono suna ne kraba no kakra ne na twanko mo so Keviat yanko de gon ye kodwa so dia na me kai o se Nesben davi afi mai busumi nsia ba oda so tifie ho ya tu afiri ho sese ya ti ai Keviat mamene tini zodi atwande kakra na afi yanto aso Keviat mpacho oba na afi ono suna ne kraba no kakra ne na twanko mo so Keviat yanko
The go ye kodwa so dia na meka o se next bensunsunro na meka mfo dia ma tiefo adofo nyina sensunsunro etoba otimu kwa dia mesro next bensunsunro me yare aduna ajo mintiminda obesuna na oje giran zoom munze udware nzuo na oje giran zoom ya obi de pia be giran so ibo tinko obi ahu obesuna na obi de pia giran so nani na usu wate nyadi abewo obo dua design adi be design adi afi davi afi mai busumi nsia ba ada so tifie ho ya tu afiri ko sise ya ti ai Keviat mama ne etini so dia twande kakra na afi yentoa so Keviat mpacho oba na afi ono (14878) na wone no atimi atwetwe enkomo me kwedi na kyekwa me ma memfa enchia sonko ema me yonko be ne na odi na woda Jennifer Danso owo East London ene birthday. Jennifer, happy birthday to you. 104.5 FM 104.5 FM boafo medase adia me unso pesoko adia okwa bie ana kwa na bi uni aba na tie yi e de agina no ko ko ntokwa aja afre so nkoda ntokwa ofie nkoda ntokwa na ko fo yaba nkra ntokwa de usu bedi de eche de asembeba isesi a na enya wiye o ise aka o ma enu ukunu uni ma chire ti mi de ntokwa eso so no enye ti mi de me kram na makọ na jeso e na ba hochi mache me number is 0243 134535 0243 134535 and our WhatsApp number no am for frame me pan ya o frame back on the network nenye I know yeah 055 76 67 510 adia eno mko kasa itibesra wa sa number no na omon frame mache WhatsApp no 055 76 67 510 idamos jo adia yanso da sipi is afide say yeah na dia no bo mo hya some bedane na mo try some bedane obo dia na mo nko some nko dane adan enya wache acha adisai anjasa enya wadi best kasa obi anti unka o anda usho microphone no enya dia be wate bosumi na enya o oko ba bia si duabo ehi na okoi de ka frasram zo mo hia mama no mo se duabo na na oko omko sim na onko yem free ho na mesa kwa babia ha no mo se duabo na mo ntumi anane amawo choda adan se mbwani nam je se o man sha se some bedane amawo o man ntumi anane amawo choda adan no man dane mami kasa na ebre na yaso mo anane some si duabo ana man anane amawo man dane adan no man dane kwa megongo ade no man dane omegoma ade no man dane dama nkaza mawo
abo la woto mosini be se ya yele ya woto bale apani mo ko ba emunyina mo kasa epe na yan sorry so ye c'est difficile de me kakara ati say yamna dum mo ho ye fu yur la boy yura leon liri okay nyami krum foni bia o yire ni pacha ya boni dia pacha wa ko simesi dua bo na wanda ne amano pacha man ko sirmo wa nko bi ahina ko bi ma frère wa mo fife ne ko yamana amma fa si dua bo adina wan ko tu wana mo sisi na trama na nyano sisi a sika samo je me hunu parce o yare karon na dina nante do tam sa tisemte anskanko nte na me frère serum so ai me yere na yare nda mo fife mame na sa na mo frère so ma ko fife aya aduabo na me so me ko babi mo frère bo ma ne sa me ko babi so tisena aduabo ni na si duabo na na wonna ne sisi a me sika be nti duasim fo so yan tia zika nyi to ne ko dane kana nya dai ka mo bo me saka be yemi hey Maemba kuno ha komde ne nyezi kampa mando de ne ndia bo no mbetua mo da woro hey ya yele ya zemu ya zem papa maybe na opani frame aja usu nam se de matiu pa nam se me dase me wife no yarisa makoba bia nyagima nam se na unna kompa bo last week kura se ya komropa nam se se mo patiu asonna wadwira guru watiu uko moko pasai kasa moko bosi moko pa nam sida enfasi oye bo ndia fa bra ya semu mun ko moko panso mako moko pa mo ri ongo da ongo tisikani on tu hwema ayi na wu ma usai ya wo 6 ti 6 o trama na wu tisikani o ya juma ben kura na me me ye ko ajima sikanim sisi na me furba bia mo bon ti o trama ba na wu ma ko tie no ntia na me vada ma so mombo no you are some for you huna mani akwantu heba center matuko ko duo dia ohoye nani dua uri dua bo duo entimi nane yade enko etu ase wona de akwantu heba mixture beja so a etimi yefum yade wonum na to atwa bi also therefore be for menstrual pain and so transmogrify no typhoid there ebe wiwe no kra hepatitis every 5 days no one bottle for 3 months hepatitis away akwantu herbal care make sure so odepo go no syphilis etu ase deku ekwa emabio akwantu herbal ko na se koko tete koko mankani opuse oni uyembom kru mepacho pramoja untimi ntrase sisi ya akwantu herbal ko make sure oni wizi numbi mepacho na afi bema untimi nyina so ohia bi rheumatism to assess no ye to apetiga na fa na nyina akwantu herbal center Kumasi Asafo Labor Roundabout Dorado ointment Dorado mixture capsules mbacho ese ukura mutwe ointment wachika se wachibra mu mpompo kakaja hunami sa kruchire amfere wase chanchole jiba nante ma propro be jeffrey honom Dorado mixture won mi nyonyo ese malaria wako diagnose dia Dorado mixture na ese honom Dorado capsules so be ma be jina so pa oba odi pon be free ho nyama basa tete wo nyina uhia ya Dorado capsules na sisio kama odi for Dorado na tu apeteze obi anumbio Fredimens Dani Heba Samenko Samdora Misty Taos na Shra FM bra obenye binuato for Dorado 0243 87 0841 0243 87 0841 0245 902546 0245 902546 Dorado ointment Dorado mixture capsules bibi do kain ampa Citolus mixture capsules osubeti kama wa kesi abros wado sadie unya Citolus mixture capsules bese bosumi osubeti mati bese 6 kosi 10 kg malaria mixture against malaria no challenger touchdown so menstrual pain man monom ready mixture capsules odepo ejifri honom onum ye na hotoa o say I'm ready for my man every melta mixture be melty fibroid menstrual pain na fe ovarian cyst etimi pa gel dan kwa doctors no mabe pa massage ina ekoso scan ina omibo na so ye me pa cho na so yade a to safra honom na fe no mahwe e was 0501 434971 0501 434971 on WhatsApp lami
Between WhatsApp 0275 142 456 0275 142 456. About your own branch back home North Kaneshi and crime Amankwa Blocks Factory Achirope Kumaso Mosusanso eno ye to apetin baby Ghana for nanyina Bamodiana Baji a 1-man package of Shitolex Yema 10% discount the Dimwa Ekosi December 2020 to be a Modiana Kojibi Grace Phyto Clinic Honadua Infertility ye transmogrify no man mema muntumi womunko kami ya de hodo Johnson tentem wa ya sharita pelvic nkoyi oba wa ya sene ya ponyande anako sisi ya dia odenchen dia nye wafudi o sisi dia bacho nkoyi kra bema aye kitikiti akode nsisi no na afa nyina so oba bema ensu basa tafri babiba nkoyi kra fibroid ulcer hypertension diabetes itusuza o Grace Phyto Dr. PK Osu and Muka appointment 0244-878431 0244-878431 and 0206-968694 0206-968694 we had my free Joda Echo Pay Memida and upon on so Cosino Num na Grace Phyto for upon Abrepo Highways Ebeng Enkani Odate Fie no Hona Mika Dr. Mensa so en Makodri Dr. Wonder Dr. Miracle Yade Bia Coach Bremai Utufri Asia Ecosistro no we nyina nyesa obrabra so menya ba ko free Gabon bae no na sesi no sesi wa ni pa odi dance Sam Redman ayo on sanu adwuma pani hia akoda hia obi anu bi wadwenya basa na nsin wadwen sisi so a ibacho hia Sam Redman Dr. Mensa Ewukotwi Guinness Japan hwani mo oboase kwan so Dr. Mensa Dr. Miracle Dr. Wonder na manie 0245-968-768 0245-958-768 India spiritual doctor prayer in Helen Palace akoda wontumi nkasa na se wontumi nante ya umawu na so yefumu na ato de oda no adwonso nkoye and after Subama Katikiti Amana Kasipa atise Timbeduano. Bonura syphilis, who to Asio Nasua, Yadomina, Fakoda, India, and Afe Warim Sensibi Hako Council Bread and Sonye, bit my Sunsum Sama, India Sibra, promise and fail, Galam say for Muntomi Kanamunque, what on Samun Tintaya, if I chunk a so travel to Aberraton, love me alone, Obana Beman Vedonqua, on Nobia Encount. I had Nakokobin 18 Moon Abu India spiritual doctor, the signboard Nipansa area them, we had my Yawada, if you're a Meminida, and now Questia. For India, I was 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825. Papa, you didn't hear it. And it's a diabo. And the Janaquine, Nikran and somebody was up. Or Frana on Fano Diaba was up walking can Yana Young. Timunya Ye, Diabo a Kumnipa was sentimentemwa. A Kumnipa papa. Man for your more professional diabolist. We are Sako transfer the Marco Bompaye. I could set you dampo. Yes, sir. Santimero bed diabo. Maybe I'm a quan to a mirror. Santimesa, and a Quamo, will be a crack conditioner for the India. Would I try me cross rubber? Me no Budia, me cross rubber. Mama here. Monsieur Beltier. Don't you mean no Diani? I don't put you on hooker, and just sabi where Mosini or say a Twanyama, and yet a Yantwa. Or didn't you know the account? Bako, no, Fulani, or Bequai. Who name Chaco you be no buyer? Or can I dinner them? Or the Ginano? No Fulani buy Fulani Coco, and to us and Yano, no I shan't the Fodwa, it's in your sense to her. Over here of him for Santim Bakwai, she has some nothing. Or the Santim Bakwai, Tim Fulani Ewi. Ti odi na wiase msemfo a yesehwe ne yesua no edimano. Happy birthday Nkoma Madam Mary Adumakwa retired midwife. Ne ebo man say eno Mary Ajiso government hospital na wo e mo adwena nyumre na yawoda. Ndi na wiase msem e yawodia. Momonta na fe yehwe na yemi ahomantume. Caveat. They go me meet back on my mentor. Dia na inspire obi a o. Nimsumbia umbia me cho 30 seconds ansana baby am dim assembly ma yesisa e bola no ne ye wo omayaja na bi e de ma frafrani bi de go de bio ya akokonkwan se amanfo nkokọ na wo mu no ba be di bola ne so no de biam so ya akokonkwan so de go ade a waye bi pen de se onim na akwati obi tum o friends obodua enemy ti du a benyo in advance
so na obi sa maami say na wawi obi ade da nyese wawi obi ade do enkokɔ na okokɔ ti obi to no sɛ onu so akumienu miensa bia yɛ nkwan pɛn ho na asɛm no no ye de yɛboa na so amma no kra bia na dia yɛboa wanyeye dawo sɛ ka maami pa no kra ne nyamianim wawi ankwan mu number sɛ 30 years ago ana ko nyi akokɔ no bia kadua wen ka nya adwuma on se fiewura no o ka say oh jai na we de enye dua bi ebenya because no nim say e bia maami akokɔ na wagina so abodua no won chi bi da misu be kom no dago misu kwa klase a hwe papa bi wono ofi adakoja atie ya anu odo sahwi ye fe ba bi nyame nai wono chese uduru kokko foma chese nkokɔ farm poultry farm en waye nkokɔ ne nam ho an yo be ka say jamo be to no bebre no waye hom we hwane no ne mani nyini de sa o tu ne to si obeku asa be na dia obekɔ na nkokɔ nyina ase ahye so edivanza ye abedafo se akwasi buafo ache baako meso ache baako na se ejama so ache baako na se me sa omo ho akwati omo to che papa ya ugazi obomani tedia enyame ye nyina na echere ye di chempe ye di am kwati omo to etimi ni aba media de na se on se kaka utrim because kona ye kono konfo ye bi okodu onum na toto papa so wa chi bi pe na ba me nchi bi da ye da ne kura na ne kaka utrim sɛ enkukɔ no unuku mokubi ayenkwan da monkam ye nyina yehu so media ya na dagon nipa bi wonu a motom odwonya no som aso ye nso no anye odu ba bi ne atwa petesifo anim a obeka bi aso so okɔ a wono na no wono mu nyina na no so obi esu aduabo eti dagon obi esu bi awzafo mienu ko awzafo mienu eko na mehwe omo ba ko se wallahi na bo kadua na mse wa ai wallahi na bo kadua dagon o gaso de manyame no kura ne na di na wallahi na bo kadua sai no kura no na di da so na ya na me de ya na me sumisuni no kura ne nyame anim na nanom ka se ye breduabo no ebeboa amanka awuwuwe ni so ate na mom jai saye onu so nya saye na jai sa kan nya ka so omu ye niam me ebo omu dua no omu de omu nya ebone ni yo omu gusu aye so samme me nkoto enkokɔ enkran kitenkete na me mo ne nam kokɔ asia na me pama wo ewo mo omu hwane na se omu ankasa omu anyina omu asia do no na wo tetemram enkokɔ ide wo mpe me afia kokɔ na abetiti omawe omu odia no nya odai etu obi ansesa so obi ansesa ni aba ko akoma to ya fia na wo bande ni nyina ne se obedu mfum so atum na de waye bia mfa hwinsie udi bibisi a o me abre matike biat echa no onso nkwa na so tie yebetu aso so for sante awusu onya ba mosini na ne yonku ayamfo santini abonidua no anya no asemo ba bia wiase we yadu no ankade a minnim ne se entokwa ba fie a yede asomdwe ene ba fie opata na de asomdwe aba mame fa kwanya we se ntu awofo dodo na afo se oba na obi ko a fa oba so ne nsa na twe no fa kotena baabi ade asomdwe beba enkoso so because me gidi so kokoso so ena akofa duabo ya de be aba ena se de na menua kebi eka no se maami onfa obi ade da ankadua no enya no esan se bia wa wia obi bibi pen ana wa fo obi bibi da enti na enya no because se de o kire ne se enipa no obo dua ne se wono nso nye bibi sa da eche se o wia bibi but ebi afidie sunti na opese ode ade ne edai esie a on pese obeka no kre menua ba yesrew se de be ya ho beto nti no kaka utirim na se wafa obi bi pen ana wonso awi akokɔ no bi da se ya to se ope wonkwa kanokre na nokre na nya de be ensettle free o kanokra nokre be settle free esanse fia awaba no kofo ye bi wonum na so bekɔ akɔda ne dua no se ba bi a bekɔ a pese oda ne dua no ade o mebusa wo ne se kanokre esanse nokre so eno be gyina de ya de be ada ne dua ba bi a bekɔ bia no nokre so eni be gyina de ada ne dua ne de ama wo enti wa kaka otirimu na kanokre yesre yenuanum so mutie yen edu ba bi a ya na abufuo ne ba bebra yento yebo ase se ukun nu awia waka asem we na abondu akunu wia na akoye dan eden na obenya afiri mu eden na obe onsa beka na uyesa wia kra na eden na emfaso be na obenya osu eden emfaso pa na obenya enti yesre bebre se omunyina no enya adesuade
wo fa ade no ene de on fa ye kasakasa ni nyina no ye ntwa so na somdwe nya de ben emra owusu meda se sofo asante ena wotin kana India spiritual doctor wi na fe mede binia sofo Elijah to so India aja ni atie ni se eduabo no me hwe ne enhye ne so yi yese abobonua ani wu nyese obodua wi ya na wokoda bi yo subo ha ye friend benada yo subo ha ye friend fiada anada bone yo subi wo ho a wafo obi ade da ye friend modua yo subo ha wo kwa aficha na se wachima ye friend modua ensu bia wona mamre nti do nya tise yese anto anya makum ni papa ne wabi wa no antoa ensuo antoa ye friend benada modua so de ensuo bena adio pepa ne kaman nti se o friend sa ni wobusa wo se wankasa ho tiana so ho ntia so kwa wa ade foforo na ne etie ne nipa na no frɛ dua ne boye no o je usde bia me kan ese eduabo ne edutu ya mmea nhye ne nso minimo bia ya bɔ ne dua na so ne konsuo so ne adane atwa akokɔ ne nyina na anane minimo so de bɔ ne dua ya twa akokɔ ne nyina na dane ne wi ase na yare na anko eje so bi pa opɔ ne adia obetimi akasa de wo no wafa wonu se wo mfa ye wo se ne mabodua na wo fa akira kɔto adu eduane nya adwuma but edutuo ne be ya adwuma cause edutuo edutuo ni asem eduabo ne di asem it in this case so ni di asem no na so di bim na nya wo a na edu no to akire na agwalagwa na tukun ende na achew to mu hwem yi ana nipa nso bodua nso bodua nso ampade a ena nso nka hu so koda ase ni ani odua mo stable aja amafo bodua bia sa edua no asuo se word ampade a ene metwa mpoa se wanku asmesi na wanye wadwuma de na se menyi wunni na afa bo so openso a se okunu wie so afo na busuafo daase ye odua bo stable bebre okunu enu nti ene ewuranom ene ni mpanimfo se da bi sa de ehye omasefo nti sa na te da final ko ma obi emodua bi wa bredua bo okunu ma edi ya maame ye bi so obeboa ye nya so de mpabo be de beta akire se na be ya bibia betima ayeboko na eduabo no enkoyie wasantimamu akora ekoyie ne aka che telefone ni se eja ye wahema kokobi 18 mu eda ya wada efiada memene da ne de tenase obi o ha obi eduabo adutu agbalagba junso kurobo obi ani de ye abusuamanso obi agine bibi ohun kwa akora befa so obeje se yesa aso na tie na bia o hore se menkoyie ye odu wa isa say love me alone ebi galam say tutututu say champagne say dig and watch ne ye bia fa bra bedai otumfo yankopon da roma gold nu benya bi say bia na de ntisa wo ye kokko adwuma so enkoyie yare bia friend say etwere yare ekuro eda ho wo de ba otumfo yankopon da roma bibia betima ye bokko edi ama otumfo yankopon da say basunsun sempa de a ye tie haban de sanipa yare be stroke ayan jujuye obema na nya adwuma anaso bi na afa bibi anase do isase ana love me alone ene kwase boni ya adoso enu ntia mani mema nyina waware anaso no obi tina peso wana tromika bra India doctor ne no ntrance ne amwa enye sa da kopɛ o de kanama na beda no ntwenam ye okuma sa hima kokobi 18 eda ya wada efiada memene da na kwasiara ne etra disunsum dwuma ede bo nyame ema a eba ye nkyɛn baby a obi asa oke yetia anaso baby a fa ka ba biske yetia anaso so for life bia fa kuma sa hima kokobi nka ka che da wanse me pacho mesi wa hima kokobi 18 usi 18 wa hon fa so ya chance dia na sambo no eye ensa na ewiadam me pacho fa sambo no so ko anim mako to chance dia no foforo eno so ensa na ewiadam hwon fa so abro sa chance ne kokko ehon ne yewo ye adwuma ya wada efiada meme da na kwasire bia ade bonya mema ya number sin 0240 55 3682 0240 55 3682 okay eda ya wada efiada memenda ene kwasiada number ni etwa to 0240 55 3682 India media say so for something yeah must be can I say time and I said 10-15 years also also so for something said ni padodo na nimu no be ma wa ye mere wo mpam o de bomodin asa wo be frame say pressure and tete wo pa na bomodin so wo be frame na ye de aduro bi aba ye friend say kantanka heba also emfa no said the malaria na say honam ni padua ne ye wo nemu say ye be ma na wa ye mere wo mpam o yere bo a ye waduro bi wo honum ya to din say memeduro mesrew memeduro ni de be ma bi ehia bi aburuchirefo said
mo ye adwumadene na enema nyina aye boko ama mo sometimes the problem ba bi on ma pressure pa ye tete wa bra bo wano endo bebre enko anasa onipadua num ye wo ya onipadua ye wo ya wo hia the saying Wonder Dream capsule se pressure na tete wa wo hia KTK na wo hia se bema nso wa ye mre wo de freme madika aka cho se enuro no ye wonuro bebre ho no mo but they san nkrofo ye fake gum tie mpese ye bebo nuro ni dini ebie me abeka kofa hawde aba ye bema utim se wa ye mre wo mpam from 0241 847483 0241 847483 dodo na nim so for asante no ewo enhira program no so wiase mu nsem no me ana me kasa dro bia wo hia efa memma dro pa ho de number 1 bomodin so obefre yen ewo 0241 847483 bemma bia ozu se waye mre ewo mpem bomodin so obefre sa number no esan se memma bebre aye mre o se manunu no bebre hemwa me dabi unya dro papa bia anya den enum ye enti na ama se de enema ko na guso ko ye dro no so nya dro ye de chemical bia na ye bibidro kan ho asem na me ka kiro tieni bibidro kan ho asem na me ka kiro no de wo hia ne se obefre number no 0241 847483 0241 847483 baby bia wo bia no de offer number na say the money car and as you post to the brewer you betimi a post to e abro baby bia wo bia say pressure so na tete wa brabo a bomodin so be the same number no pressure drone me say friend KTK your friend KTK bomodin say o be pressure drone no number no 0241 847483 0241 847483 senso honam na ye oya honam ye oya pa ojo ho a enje o de bomoni so be frɛ number no 0241 847483 ana wo kumase ya mpatam bia na pese oni misia na oni mi din komo a meni Insra FM ene din hwe ani mu pe Insra FM o tech top eye hono mo udodu wa busa security man say mpacho me hwe sofo asante obekire o me no me din hwe ani mu oba de how bia no ye betra se ye be din komo na yetimi aboa oba oni atenka ye be mo waduro oba ma watenka ekofo be mo waduro be ma waye mre ewo mpem uhia duro no number abefre 0241 847483 medamase osu misro menyonku bi birthday e friend Kofi Safo ewo UK US Kofi Safo ene misra se jamfa program we say nyina emma o birthday our Tales of Marriage platform so Kofi awo US ene jumadie nyina no ye de emma happy birthday so for something that say odi for laja imo so mi na fe mi ahmontuma yoko ebedi abo asemsi ya na makai Modesta 6 March say ya de ne ba ha na abrochirefuo nyina Ghana fuo nyina ehwe dego eduru sa abre no na enipa bebre mposi ase enyeji de ne binom kan say Modesta obewu bete bra ye de ne koye na nyame ba mu no na age atiefuo nyina ansem ye sa de Modesta ba de nipa bebrebe no mu busa say enti Modesta na because na asem na tena ha na mache bete urade tumi nti Modesta ne wanya na fa ahodie de go de me ka de atu atiefuo nyina afo ne se duaboye kasa nya adwuma ne ye boa eye adwuma na mo ye adwuma wo wona afum eso de go me koina me ka kire atiefuo nyina wo mo etie ewiase mu nsem se odifo Elijah nyame de ne nwosra ne tumi amame ya se base obi yare ekobase obi eniema nkoyie ekobase sunsu mu nsem bi he obi a ekobase wo akwantu mu nkrata asem enkoyie wo akwantu mu hia djuma obi pa wade obi wo no ma woda ne sunsu bi na beda ye ka sunsu mu awade obi wo no ma stroke de na to form obi wo no ma diabetes ya we bebrebe ne wo wiase a aka nipa bebrebe se koba ne saa entena senka se me yade ye bekume bo modin se obebo modin no opusu ye number no nyame ya adom nso a kwasi ada wi a ebe ya ye betena se
ene ye mpaebɔ kɛseɛ ne mpaebɔ kɛseɛ na ano ɔden ayare sɛ yɛ adwuma enkom sɛ yɛ adwuma edi yɛ adwuma problem bia yɛ da osu bia no de sɛ unya to odifo Elijah nka entnase wachi meme kwasie no abomode no atu anama ba fa di school Johnson anasa wote yanka ne so wa kwantu muntumi ma me number ina de ba betu dwa bomode ane frɛ na unya frɛ number na ye bedi nkomo na ye prove nyame tumi a kyerɛ because wona etie wa kwantu dodo na edi adanse sɛ odifo Elijah the problem a kyerɛ me so no sɛ me nya frɛ na me de to nanimu a onyame nam na ho ɔden so egye me number ne ye 055 00 733 95 055 00 733 95 tie number ni ye pa na wan frɛ amfa anya obidie 055 00 733 95 WhatsApp line so anasa 0240 0240 96 77 57 0240 96 77 57 okay 0240 96 77 57 they go maybe I know see abon be yi wa hanoma wonu onua ba no ne nkrofo bebrebe ba ha no de omode yare bi ato no so no and obedi adanse ye ho ne ho ato no Tuesday de ne beba ma ba be kan di nya medasi osofo Elijah na tene kan 83581 83582 83583 83584 yanko ahwan so hale hello ebacho udi na ka safre he yeah but your friend Dombote me kata free officer kaira Yakubu Dombote etio yes sir me da fa minya Nyankopon tun boss nchira na adwuma pa obo magan man producer papa o ho another something na beti kakra me minya ya me kan se na minya peni ka se e ka diabono nka omombra diabono wofa asisienti diabono ntimimbra e ka be kwa na nipa bobɔ kwa bobɔ dua no na wadi asano ho na wa no kwagina pi nti abesre o se akoba se maame no de abona nya no ase utumi se finto gu babi nti wonka kanti se de na minu ne ka no se de be ya obanya na yaresa nti wan ka no kro ne pa de abona ntimi ndane minu yakopon ka ho bye bye Yakubu Dombote mi da se hale odoni girlfriend madwe yeja na what be ready ni krogram mo ya mi jawade tell me ya bempa awo UK we se o tio pa obriguamo abempa bia obi a wuya bof mi tia na je uso ya ena na ko voye bi no so na mkwem awote me ka yakupon won to bus pa emu so pa so se bi adwuma wo ye kwa na mo ye adwuma no bebre kwa se asofo ni bi so wo kwa ye kam diesel wo ye du ye ni wine ye mi hu so odi da usu mi a me hwe mo de mo a ko foye bi ebo a ye ko posu gira na ensomu ho me na ka ye nya wo mo na omu ko nsomu bo ko nsomu ho da na wo ko hwe di pai do ma to e proso wo mo a ye do ma he tire ye bi nya wo ma do mu ko nsomu ho no wo nu a de ni ko hu na me fuche di abo no o mo biem so se ko foye bi de mu ko nu he mu ko ya na wa dane mo kama na wa ba sum biem na wo ko hu de bi ga no a e se da to e proso ya so no a e di abo nka me jare na na mo wa be obi a bof me chawaye makra Brofin yada sipi hello kontonchi obo hiyo kumana na ne bacho udi na kasafe he medini kwa kwenchi no de na frem kature me do manka se tabana ka fem kature tio kaka me ka se be ma na o de meso pa se jumadi odi magana mana asantmane de bere mini asem ka efo penyin na asante meso se mo mo juma fa magana mana asantmane mi hwa mo pa onso hale Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, Idrissou, comment allez-vous? Ça va bien, tout la famille va bien. Ok, allez, je vous écoute. Bon, est-ce que nous pouvons faire ça comme on a dit? Bon, on can correct. Après, quand on fait la table à ce so, on dit dire, on can correct. Et ça de dire, on peut bien mon dernier, et il y a on can correct. Pour you, dire, on can correct, ça de intime bamsa.
the one is saying one what with that say. Okay, merci la prochaine fois. Ya fana nyina enziana ogoro emeto aso. Ode de dem papa. Gese nyina eya futu asidan koma producer na je ampofo na afi Keviat Probity koso hene so for santi odifo ba konfo ye bi agia sala ogoro onso ya de na afi breakum na mo kwasi buafo onso ya de Don Richie Nyakopo ensha mi dia jawu zuma mpo kontonchi abo here kuma na waka secretary ba kwa megong makra mu nyina ya mi admanjo da besensia. Somuji,